Mwaramutse neza abandi mwiriwe bakunzi ba Top Figure TV. Tubahaye amahoro y'Imana nubwo inkuru tubazaniye atari nziza ariko nta kundi. Nk'uko twabamenyesheje, Top Figure niwo muhora dukuraho amakuru yizewe, amakuru aba atavumbi cyangwa se umuyaga uba urimo. Rero twongeye kubaha ikaze ku muhora wanyu wa YouTube Top Figure TV. By'ukuri birababaje aho abantu basigaye barya abandi. Birababaje aho umuntu ashobora kwitora akajya mu mva akavanayo umuntu akamukoza ibindi bikorwa atari byiza. Ni inkuru ibabaje iri kiravugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu batatu bashinzwe gucukura imva, gukorera umurambo ibikorwa bibangamira inyoko muntu. By'ukuri amakuru ariko aravugwa mu kiriya gihugu, aravugwa neza abantu batatu bashinjwa gukura umurambo mu mva, noneho bagashinjwa no kurya inyama z'umurambo. Abaturage bo ku musozi wa Gitwe muri zone Kabuye komine Matongo batunguwe n'inkuru ibabaje kandi iteye impungenge. Abantu batatu bari mu mugore umwe bashinjwe ibyaha bikomeye birimo gucukura imva, kwangiza umurambo no kuwukorera ibikorwa binyuranywe n'ubumuntu. Amakuru akomeza kuva aho i Burundi, aho i Matongo. Iperereza ry'u Burundi ryagaragaje ko abo bantu bakekwa gucukura umurambo w'umukobwa w'imyaka 18 wari warashinguwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. By'ukuri uri kumva iyi nkuru ntabwo ari inkuru yoroshye. Amakuru akomeza avuga ko umurambo wakuwe mu mva maze bagakora ibikorwa byababaje abaturage benshi. Ibyo bikorwa byababaje abaturage benshi byagenze gute? Umurambo bamaze kuwukura mu mva, bawukoreye ibidakorwa. Nimwumva tuvuze ngo bawukoreye ibidakorwa ni uko nyine bimeze. Abo bakekwa bafashwe n'inzego z'umutekano ku itariki 10 z'ukwa gatandatu uyu mwaka nyine wa 2026, bahita bashyikirizwa ubutabera kugira ngo bakurikiranwe mu buryo bw'amategeko. Nuko byagenze. Sentare nkuru ya Matongo yaciye urubanza, ibahanisha igifungo cya burundu ndetse inagena ihazabu ry'indishyi y'akababaro igomba guhabwa imiryango yagizweho ingaruka. Igomba guhabwa umuryango uvamo uyu mwana w'umukobwa. By'ukuri abantu turibaza mwa kino gihe, ese bimeze bite? Ibinyamakuru byinshi bifite icyo byagiye bivuga kuri iyi nkuru. Nk'uko mubona bigaragarira kuri screen zanyu, ibi ni ibinyamakuru bitandukanye twagiye tubona nabyo byagize icyo bivuga kuri iyi nkuru. Rero bamwe mu bitabiriye iburanishwa bavuze ko bishimiye icyemezo cyafashwe. Bavuga ko ubutabera bwakoze akazi kabwo. By'ukuri birababaje. Rero ese wowe wumvise iyi nkuru ubundi wowe igufasha iki? Twibutse iki? Iyi nkuru yibutsa ko buri wese kubaha ubuzima bwa muntu no guha icyubahiro abapfuye ari indangagaciro zikomeye zigomba kuranga umuryango. Ni ibintu biba bibabaje cyane, kuko mu mico ubundi ugerageje kuraba ubusesenguzi icyo buvuga, mu mibereho y'abantu bavuga ko ibikorwa bibangamira icyubahiro cy'abapfuye bishobora kugira ingaruka ku miryango no ku mibanire y'abaturage, kuko abantu batuye ako gace kabere nk'ibyo bintu nabo bashobora guhindura imitekerereze bakibaza ku kiremwa muntu uyu munsi uko bimeze. Bishobora gutuma habaho ihungabana, kutizerana ndetse no kumva umutekano w'umunyamuryango wahungabanye. Ntabwo biba ari ibintu byiza. Rero
ariko by'ukuri uruhare rw'inzego z'umutekano n'ubutabera bagerageje kubyifatamo neza, aho by'ukuri nabo bagaragaje uruhare rwabo. Iyo habaye ibyaha nk'ibi, inshingano z'inzego z'umutekano ni ugukora iperereza, ni ugukusanya ibimenyetso. Ubutabera bwo nyine niko biba bimeze, bukagena niba ibirego bifite ishingiro n'igihano gikurikije amategeko. Ariko rero ni nayo mpamvu ari ingenzi gutandukanya amakuru y'ibivugwa n'ibyemejwe n'urukiko. Aho ibyo tubabwira ni ibyemejwe n'urukiko, kuko abo bantu ubu barafunze kandi bafungiye muri gereza nkuru ya Ngozi. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, reka tugusabe gukanda subscribe. Iyo dukanze subscribe urakanda nako kazogera kari aho hepfo, kugira ngo amakuru agenda anyura kuri Top Figure TV ntagende agucaho. Ari nayo mpamvu kuri Top Figure TV tumaze kwemera ko tugiye kubakurikiranira iki kibazo mpaka tumenye ese ni igiki cyatumye aba bantu batekereza igitekerezo kigayitse nk'iki cyo kugenda bagafata umuntu bakamukura mu mva, noneho bakamukorera ibidakorwa. Rero komeza mukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, turi hano ku bwanyu. Ari nayo mpamvu tugusaba ukanda subscribe, ufungure n'akazogera aho hepfo, udukorere like na share kugira ngo amakuru nk'aya aze agera ku bantu benshi. Mwakoze abakunzi ba Top Figure TV, murabacu natwe turabanyu.